Intambara ya Ukraine n'Uburusiya ni intambara itangiye gukomera uko bukeye nuko buri kwira, nabyo kugenda ifata ibice bitandukanye, ariko noneho agashya kari kwira mu ntambara kadasanzwe kurusha utundi nuko Ukraine iri kugenda ikora udushya mu Burusiya, kugenda ifata ibice bitandukanye by'igihugu cy'Uburusiya kandi nyamara bitari bisanzwe. Naho intambara mu busanzwe iri kubera mu gihugu cya Ukraine ari ubutaka bwinshi biri gufatirwa, ariko kugeza uyu munsi ubutaka bw'Uburusiya nabwo bwatangiye gukorwamo akazi, dore ko ingabo za Ukraine kugeza uyu munsi zimaze gufata ibice by'Uburusiya ariko birenga kilometero 1000 z'ubutaka bw'Uburusiya. Bwose ni ubutaka bwinshi cyane, ariko ibi byose byaturutse muri Mali, byahereye ku butaka bwa Mali muri Afrika. Ariko kugeza uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yakoresha inama y'igiteraganya kugira ngo ahuruze abayobozi b'igihugu mu bya gisirikare ndetse n'umutekano w'igihugu. Iba benshi batangiye kuvuga yuko bishobora guteza intambara ikomeye kandi ihanganisha ibihugu byinshi, dore ko bishobora kurangira igihugu cy'Uburusiya gikoresha intwaro zacyo zidasanzwe zo kuba zakwirwa no kuba gucyamara gusa ibice byinshi bya Ukraine mu kurimbura kugira ngo bakore barwana, ahubwo bagahita barimbura iki gihugu, kure ko bisa nkaho Ukraine yatangiye kuvogera Uburusiya ku rwego rwo hejuru. Uburusiya nibo bwari bwaragiye imbere ku rugamba buhanganye bikomeye ku buryo asanga ari bwo buvugwa cyane mu itangazamakuru intsinzi iri bikutugu bya Putin, ariko uyu munsi bisa nkaho Ukraine yatangiye kwihinduka umwanzi wayo Vladimir Putin, ku buryo uyu munsi ingabo z'Uburusiya inyinshi ziri kwagwa, ibice byinshi rero byatangiye gufatwa kilometero 1000. Dore inama rero yarayibaye, tugiye kwigaruka ko uyu munsi mu cyacu cy'uyu munsi tugaruke no ku bice Ukraine imaze gufata by'Uburusiya ndetse naho byahereye muri Afrika muri Mali, kuko usanga ibibazo byose byarahereye muri Mali ku buryo kugeza uyu munsi ari ikintu cyo gutuma Uburusiya butsindwa, dore ko muri Mali haguye abasirikare benshi ba Wagner, ariko bivuga yuko ari ababurusiya. Makanya byose tubigarukeho, kora subscribe mu ntare, kora like, share ndetse na comment. Ubundi baravuga yuko Ukraine iri kugenzura ubuso bwa kilometero kare 1000 z'ubutaka bw'Uburusiya. Komanda w'urwego rwo hejuru rw'ingabo za Ukraine yavuze ko abasirikare b'iki gihugu barimo kugenzura ubuso bw'ikilometero kare 1000 z'ubutaka bw'Uburusiya, mu gihe barimo ro gutsinsura mu gitero cya mbere kinini cyambukiranya umupaka bagabye ku Burusiya bwashoze intambara isesuye kuri Ukraine imaze imyaka 2 n'igice. Komanda Oleskinda Zairiski ni beti rya Colonel General akaba n'umugaba mukuru rero w'ingabo za Ukraine, yavuze ko kandi Ukraine ikomeje gukora igitero mu karere ka Kursk nyuma y'iminsi 7 gitangiye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kandi Uburusiya bwazaniye intambara abandi, kandi ko ubungubu irimo gusubira mu Burusiya aho yaturutse. Ariko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze yuko icyo gitero ari ubushotoranyi bukomeye, ndetse kandi ategeka ko ingabo z'Uburusiya kwirukana vuba na bwangu umwanzi ku butaka bwabo, ku buryo ingabo zigomba kurwana inkundura, kurwana nk'udafite icyuhomba, buryo bose bagomba gusubiza inyuma izi ngabo za Ukraine kuko zibamiri nabi, ziri kubotsa igitutu urufaya rw'amasasu ari rwinshi. Mu gihe cy'intambara rero umubare ukomeje kwiyongera w'abantu bahungishijwe bakurwa muri ako karere, kubajya bajyanwa mu karere karimo umutekano n'ahandi hantu hatekanye, n'abandi 59 basabwe kwava vuba na bwangu. Alexei Siminov, guverineri w'agateganyo w'aho karere, yavugiye mu nama ya perezida Putin ko ibyari 28 byo muri aho karere byigaruriwe n'ingabo za Ukraine, kandi ko abasivili 12 bishwe, ndetse ko ibintu bikomeje kugorana cyane. Ingabo za Ukraine zagabye igitero gitunguranye uwo munsi kwa kabiri w'icyumweru gishize, zitera intambwe igera kuri kilometero 30 imbere mu Burusiya. Hari amakenga avuga yuko n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine ko ubungubu zigenzura ubuso bwa kilometero 1000 z'ubutaka bw'Urusiya. Ikigo cy'ubushakashatsi rero cyita ku ntambara cyo muri America, Institute of the Study of War, ntikiremera ko ubungubu ubuso bwose birimo kugenzurwa na Ukraine. Guverineri Simonov yabwiye Putin ko abasirikare ba Ukraine bateye intambwe ya kilometero 12 imbere ku butaka bw'Uburusiya, kandi aho bashobora gutsinsura bakagira ari mu ntera ya kilometero 40. Icyo gitero kandi kivuga ko cyongereye ishyaka umurava ku ruhande rwa Ukraine, ariko abasenguzi bamwe bavuga yuko uyu muvuno uzanye ibyago bishya kuri Ukraine kandi bibi cyane. Umusirikare w'urwego rwo hejuru rwo mu ngabo z'Ubwongereza wasabye kudatangazwa izina rye yabwiye ikinyamakuru BBC ko ari ibyago Uburusiya buzarakazwa cyane n'iki gitero ku buryo bushobora kongera ibitero byabwo
ku baturage b'abasivile ba Ukraine no mu bikorwa remezo byabo kugira ngo babirimbure burundu. Ubundi igikorwa cy'ingenzi ni ukwirukana umwanzi ku butaka bw'Uburusiya kubera ko Vladimir Putin yatanze itegeko rikomeye avuga yuko umwanzi agomba kuva mu Burusiya uko byagenda kose agomba kwava nta guca ku ruhande, bagomba gukoresha uburyo bwose bushoboka. Mu magambo ye yatangaje ko kuri televiziyo y'igihugu kwa mbere Perezida Putin yagize ati imwe mu ntego zigaragara z'umwanzi ni ukubiba amacakubiri, umwiryane, gutera abantu ubwoba, gusenya ubumwe bw'abasovieti y'Uburusiya. Yabwiye kandi inama y'abategetsi ati igikorwa cy'ingenzi birumvikana kuri Minisiteri y'Ingabo ni ukwirukana umwanzi akava ku butaka bwacu. Guverineri Siminov yavuze ko abantu 121 bahungishwe bagakurwa mu ngo zabo. Yabwiye Putin ko kandi Abarusiya hafi 200 bakiri mu duce twigaruriwe n'ingabo za Ukraine muri ako karere. Yabwiye kandi ko Uburusiya bufite ikibazo gikomeye, gusa nta kintu na kimwe tuzi kubyabaye, nuko guverineri yavuze. Yaburiye abantu ngo bikinge ibisasu bya misile mu byumba bidafite amadirishya kandi ko bifite inkuta zikomeye, bagomba kugeza uko bwose bagomba kwikinga. Mu karere ka Belgorod gaturanye n'akarere ka Kursk kwa kabiri, guverineri Vyacheslav Galdokov yavuze ko abantu bagera ku 11 bavuye mu gace ka Krasnoyarsk kegeranye cyane n'umupaka. Mbere yari yaburiye kandi abaturage kuba maso bakirinda ibisasu bya misile, abasaba kwikinga mu bice yo munsi y'amazu yabo. Abayoboye intambara ndetse na Perezida Zelensky bavuze yuko intambara bungo iri kujya iwabo aho yaturutse. Mu ijambo rye ageje ku gihugu mu ijoro, Perezida Zelensky yemeye icyo gitero agira ati Uburusiya bugomba guhatirwa gutanga amahoro niba Putin ashaka cyane kurwana. Zelensky yongeye ati Uburusiya bwazanye intambara ku bandi, ubu burimo kujya iwabo rwose, intambara bazanye igomba gusubirayo bakayibona nabo. Buri gihe Ukraine yashatse amahoro gusa kandi rwose tuzatuma habaho amahoro. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko kandi abasirikare babarirwa mu bihumbi b'icyo gihugu bari muri icyo gihugu ndetse bari muri icyo gitero, abo bavuga ko bari mu gihugu cy'Uburusiya. Abo rero bakaba baruta kure ibyari byateganyijwe ko mbere barindaga umupaka w'Uburusiya muri icyo gitero, ariko ubu ngubu kugeza uyu munsi babaye benshi cyane. Umutegetsi yabwiye ibintu n'amakuru AFP ko intego yabo ari ukwica benshi bashoboka no guhungabanya uko ibintu bimeze mu Burusiya. Akorana ikiganiro na News Show ya BBC kuri Volker, wahoze ari ambasaderi wa Amerika mu muryango wo gutabara w'ububanyi n'Amerika OTAN, yavuze ko kandi iki gitero cya Ukraine gishobora kugira ingaruka za politike kuri Perezida Putin imbere mu gihugu. Yavuze ko kandi igitero cya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya cyabaye kubera Perezida Putin n'uburyo ayoboyemo iyi ntambara. Volker yagize ati ibyo ntibiri buce muri humye indeba kure cyangwa se abakomeye bo mu Burusiya, ntibiri buce birihumye abaturage. Putin yateje ibitero ku butaka bw'Uburusiya ubwabo, none birimo kuba ngombwa ko abantu bahungishwa. Icyo ni ikintu gikomeye ku Burusiya. Ariko rero ibi nabara ko byahereye muri Mali, dore yuko Ukraine kugeza uyu munsi yateye inkunga abashatse kurasa abasirikare b'Uburusiya ba Wagner Group. Dore ko abasirikare ba Wagner Group muri Mali barashwe bose bagapfa ari benshi, batwitswe n'abasangwa butaka muri cya gihugu cya Mali mu butayi. Ariko bavuga yuko nyamara indege za Ukraine arizo zabarashe ndetse zigatanga ubufasha kuri abasirikare cyangwa se kuri abasangwa butaka. Ariko rero mu gihe Uburusiya bwayimenye butarisuganya, ubundi niba rukurikiye imbaga nkoranyambaga wabonye neza ko abasirikare b'Uburusiya bapfuye ari benshi cyane muri Mali, ndetse kandi ingabo za Mali bateye ibirindiro ndetse babona naho hongeye kuri kari mu butayi. Bivuga yuko rero Ukraine ariyo yateye ndetse kandi inkunga izinyeshyamba, ariko nanone kugeza ubwo ngubwo niho Mali yahise cyane umubano na Ukraine burundu, iravuga ko ntaho kujyana mu bano wa diplomasi n'iki gihugu kwera ibibazo cyateje kubera ko abasirikare b'Uburusiya benshi bishwe. Ariko nyamara mu gihe Uburusiya bukibitekerezaho butarafata umwanzuro uhamye, bwagiye kumva bwumva nanone ngo Uburusiya bwagabweho igitero ku mupaka burundu, agace ka Kursk kamaze gufatwa, bitungura benshi. Nuko rero Uburusiya babujagaraje kugeza uyu munsi, ku buryo uyu munsi kwikura mu kibazo burimo biri kubugora cyane. Ariko bivuga yuko abahanga bya politike bishobora kurangira Putin inama yakoze yo kwiga ku buryo basubizayo abasirikare ba Ukraine, bishobora kurangira Perezida Putin abasubijeyo, hanyuma ubundi akahita atera ikibombe akarimbura burundu Ukraine akayubika. Nibo ubwoba buhari
ko bishobora kurangira Perezida Putin akoresheje ndetse kandi intwaro zitakwiye gukoreshwa kubera umujinya w'umurandura n'inzuzi ashobora gukura muri igitero cya Ukraine kuko babuje Ukraine kuya ku butaka bw'Urusiya. Ariko nyamara intambara niko imeze, twe tuzatega ndetse amaso niyo mpamvu dore kugira ngo twigezeho byinshi utarumva bishe bwa matwi yabo kugira ngo babashe gusobanukirwa ndetse no gusesengurirwa ibyo no natwe tukadukurikira. Ariko none niyo bagiye gukora subscribe, like, share ndetse na comment muri kugira ngo bashe kubona ibintu bya buri munsi kandi byiza kandi none bigezweho kubera ko ni ingenzi cyane.